paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay una yan day ta, Kapitan. Apay? Nuko namit ang nagtakaw. Nya? Kawan, imbagam day ta kanya. Ay, awan timbag baga akas taking katuyang. Adda ko na lang arudan. Dita, sika pati masurat. Kawamay, nagtakaw ni Parinteng ko ng kanyak. Ay, di mo man ipilit. Tumata nga man itinalamis adanong mo maray. Nalamies? Why, barang no lumamis, tinapudot nga ulok, maray. Apay ngamin aya. Ipapilit ki din ituyang ka. Nga niya. Imbaga ka na nagtakaw ni Parinteng. Ha? Isupay ki din nagapahan mi adwa. Kasta aya. Anya ka no titinakaw na aya. Ay, jak man na mo maray. Awan mati amok iti dayta. Ay nakwarog, bagbagaan nyo man ni Badong. Ha? Apay ni tata ba daong nanatuyang? Ay masurunak, tadi nakidin aklunan timbaga na kanya. Nga niya? Nagtakaw ka nun ni uncle mo nga intay. Ha? Ay, saan na no dahi ta nanatuyang? Ha? Saan nagtatakaw ni uncle ko ngayon tay? Ha? Uncle, naghapa ka no da nanatuyang kan tata ba daw? Apay ngay kanaw? Imbaga na ka nung agtatakaw kayaw? Idi kwan, saan na nga aminay? Nagkarumutin day tangay bagbaga na kanyak. Isungarod nga imbaga ka saan na pudno ang nagtakaw kayaw, uncle? Di na imbaga? No, anyat tinakaw ko? Saan mo tanggal? Ay, Di ko na kanon ni tata ba daw? Nagtakaw kayaw. ay naglukon day ta apari ba daw? Bagbagan nyo kung ni nanatuyang. Unman. Saan apod no? Ani pari badong tinangibaga. Ako ang nagsabi, Inteng. Ikaw ka? Oo. Ay, awan tinakaw ko anay. Nagtakaw ka nga men itimakan ti kayat ko asawan, Inteng. Yay. Ay, narawot ka amangan. Na, Nang runa no karne ti ipasangod ka. ay sus. Naglalaok tumot nga agmimix nga aghalo-halo ti saom. Ay kat, suri na Inteng. Na, nuko Tagalog. Ay sus. Ay di mo man lalaukan. Di mo lagayang maribanang tinakangigam. Ibagama siya. Ha? Naglaing ka kami na sumagsag po iti saritaan ti sa balay. Ay kwa, kuna nga no jay... Ay, agsardikan. Di mo mo tilawlaw atem. Ha? Pudno ba? Nagtakaw. Kaya nasa wine, naraway. Ha? Tirigan na. Ipapili mo kiday na siyakti ng ibaga. Maray, gumatangak man iti asukar, jay puraw. Nagsosyal kamutan, Marituyang. Padasak man mat ti puraw nga asukar. Isumot laang asukar. Puraw laang matikulor na. Naumaak nga minin iti brown nga asukar. Kastaya. Iso abaliwak man mat ti kulor ti asukar met. Uwan awan mo't problema dita. Nyadatay kabkabil mo iti garapon. Asukar da ito'y ba daw? Anya. No di pa mo lang naibos DJ brown sugar. Kahit numaibos day jay, day to'y ton ti usarinta. Rumuwara kita. Mapan ko sarakan ni Parinteng. Na, damagamang kiday, no kaano tayo manen nga umawat iti kwarta. Ay, wala. Sige, tao muna ak amapan ag trabaho iti bangkag, badaw. Hey, hapingay. Nagapgad mo tayo. Nay, adda ka magaya mo, badaw. Kunak man no asukar dyan kabil mo iti garapon. Anya garapon matasasawam. Asin mo gayam. Ay, Diyos kay. Na, kaano si katinang ikabil dita, ibagam kidi na siyak. Anya,
Sika tinangi kabil dita. Sana siya? Ay, talaga gaya, di mo aminin ah. Naglawag kasi ka. Matitirik-rik nak ah. Hmm. Wiw. Nay, apay ay Ay, liklikam man nga mintimangan iti adong nga innapoy. Na ah. Ay, nagrawot kan tumot ngamin iti innapoy. Kino nagimas amangan iti adu nga inapoy. Pigilan mo akaw. Naa, kuna ti doktor, liklikam timangan iti nasasamit amakmakan. Adda gayam content na nga asukar ti inapoy. Ay, adda tinasayaat, ing kaagpacheck upan iti doktor. Ay, ang mga nukimaro ti diabetes ko ah. Amangan nukas na nga agpaisaw. Nagrawat kan tumot ngamin amangan iti innapoy. Na. Kan kanagiti nasasamit amakan. Sayang, dado agatas ng kabel ko iti kapik ko ma. Basol mo ah? Ay, di ka man nagpabasal. Malawanan ka rito, nay. Naa, sika, sana siya. Ay, makapahay blood ka may tuyang. Naa, Ay, anti-brown sugar aya, asigon nga susarenta. adda ijay bangkag. Pinagasukar ko, iti binalon ko akapay. Ay, salbag ka. Isumul lagaya madyak mabiru ka na. Kahit adda mo ijay ginatang ko apuraw nga asukar. Podnaw ngamsan nga isuting kabel mo iti garapawn, no di kat asayin. Sana siya tinangi kabil iti garapawn. Sika, Ang ti pa nagkikitam kanyak, agkabawan. kawan! Anya, Anay, kaw! Agyaman nak iti panangitulod mo kanya kwaraw. Awan ang yaman nang, Kyle. Ay, ngima to ngagpaiso ti sugar ko. Ay, tinasayat. Di kayo unay agasukar. Ay, kapilitanin ah. Ay, un kaya man, Kyle. Maawat yu ti honorarium nyo inton bigat. Ay, una, pati pa yung dagiti senyor. Ay, un kaya man niya. Agsukpin mo't dagiti sinyaur. Win. Ay, yung bagdapay. Na ah. Mabalinak nga tamot nga agaplay para sinyaur. Ay, loko ka. Kapag ganat ka na lumakay. Gapula iti dayta. Eh, awan mo't ngamin makukwartak. Ay, may sako mamot a senyor tap nagsukpinak may. Na ah. Adda ibagak ko makin ni Marikwa nang ngumawan mo. Ay, nang rikepain tamapanin ni barangay haul. Anya, Apay, sangay baga ni tatabadong kada kayaw. ti anya. Mapan kayo itay di barangay haul. Tawatin nyo ti sukpin yaw. Ha? Kunakit di ano nagkuyog kayo kinitata ba dong anapan ni barangay haul? Ay saan? Nagkunang agkuyog kamay. Kinabil naktupay. Yay! Ay, naladaw kamit maray. Nagsublin dagiti nagiwaras iti takwar. Anya. Pa di kay nagkuyog ko ni paribadaw. Ay tulungan na ko mga kapitan. Ay, alata awag at opisina da tapno maalam ti kwartam. Ay agyaman na kapitan. Ay kapitan. Kinabil nak ni Badong. Anya? Idarum ka. Ay, ti anda ka po harito ya. Basila nga ba nagngam kinabil na kitain? Ay, kung mabalin nyo pagsaritaan, ano ba sitla abanag? Ah, Apay padakil niya. Ay, numabalin ang maala itinasaya at asaritaan. Ay, isuti aramidin nyo. Hindi damaw. Imbaga na asyak, tinangibaga nga nagtakaw ka paray. ay, aguray kayo. Ay, aguli magkapayla ang maray. Day takot ti kunakking ka. Tanalaing ka sumagpaw iti saritaan. Ay, payampay lang ni Marituyang. Alaki di, ituloy mo. Uray sa baling nga tao tinangibaga. Ibaga, masyak tinangibaga. Na, ay. Uray so tinangikabil iti asin iti garapon paray. Siyak, ti pabasulan na. Ay, anya? Ay, ang aganos kalata, uray kasta. Di mo kabkabilan ni Marituyang. Tijak maanusan. No apa ang nakabil ko paray. Ipapili na, siyak. Ay, sana pudno day ta. Isaw, tinangikabail. Ah,
iti kas dya padagsarsarita ni Maritoyang ket madlaw ka. Anya kay timadlaw mo pare. Agkabaw sa muton. Anya, Iso asika. Liklikam ti mga pa ken mangkabil ken kuana. pare. Awan kas agin nanos kayo adwa. Nagruna ket lakay ken baket kayon. Uwan pare. No perfecti birbiro kam. Ay awan ti perfecto ita. Ha? Iso nga agad jas ka ken ni Maritoy ha. Nanatuyang, mapan kayo kanu di barangay hall. Ah, Mapanyolaan ti kwartayaw, adiyo innala iday. ay kastaya. Ay na. Agyaman na kwaraw. Ala, ingkayawn, ta mga numala daw kayo manain. Ay na. Agyaman na kwaraw. Mala itulod na ang rudang. Sige, nanatuyang. Ay, agyaman na manan kwaraw. Badong! Apay man na ya. Sika tinangala iti idul-dulin ko a kwarta niya. Ang mga nun nalipatam lang tinang idulina ma. Uh-huh. Kita man na yung baga. Imposible mat nga awan, no di mo inala. Ay di mo ipailay, tawan tinalala. Irwar mo ti kwartak, no sika tinangala. Ay nakaro kan tuyang. Di nakman pabasulin ako na akon kay. Na, Kundi naman pagkakabawal. anya, ha, amangan no sika ti agkabawan, saan na siya? Makabil ka maninay. Sinalbag ka ba bakitan? Sigay! Sigay! Padasam tayo darong kakin ni Kapitan. Sigay! Ituloy mo talayat now. Ala, sigay! Kabilon na! Ay awan ni inting ita ditoy. Apay ka de, Maritoyang. Ay, maray, kaya't ko nga ituloy ti darum kaw kini ba daw? Ha? Saan nga umanay laang ti pamagbaga kini ba daw, maray? Ay, anya manen ayat inaramid na ken ka, Maritoyang. Tinakaw na ti kwartak. Damdamagakan ko anak, layatan na kidain. Ha? Ay, Maray, anya ngay day tan nabukal anak kasagsak iti inabel akal lugong mau. Ha? Ne, ayunan niya. Ay, kita aman. Amangan no iso day tati birbiro kam akwartam. Ay, na, isumot nga pa'y sumaray. Ay, agkabaw piman ni Marituyang, Marikwanang. Ay talaga akasta maribanang. Mapantayo amin dita. Sapay tunggal umay diti tersina agsangsangi mulata. Ay, win nga rod, Mare. Ay, sana balik ko maalumakay kan bumakat tayo. Basta saan ko maakas jay. Ay, win natural lang kada tayo ti panagkabaw. Syakto pa'y numaminsan ka malipatak ti ibagbagak. Ay, uray siyak mo't, Mare. Kan uray ni Inteng. Ay, rumbang ko maawatan dayta ni Kabadong. Win nga rod, Mare. Ung tandak ka di magbadaw. Gaputa adda magayam di kwartak iti unog ti kalugong kaw. Saan? Gaputan na amiris ka o narumbang amaawatan ka. Ha? Pakawanin nak, no kanayon ka nga apahin. Ay, pakawanan nakmut Kas pamakawan kuken ka. Wain, pakawanin ka. Agsipod ta maawatan ka. Ay na, agyaman nakbadaw. Ay nawan na nyaman na. Naamiris ka o nga uray siyak. Mabalay nga danto mo pagkurangaking ka. Kayat ka maawatan naktumag kuma. Ay, agkabawaksan nga agpaiso ba daw? Sana balay, ta manipod ita. Di kanto napapain, tuyang. Agano siya? Tano dumtang tumit kanyak ti kasta. Maawatan naktumait. Agin nanos ta, tuyang. Ay na, tatabadong. Liklikan nyo ngamin tinalaka nga agpungtot. Da kayo mat na to yang.
Di yu ipilit ti kayat yu. Give and take ako nada. Tapno na saya at tilinangin nyo kas agasawa. Hala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Teng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ciao! Buisit kayo, manok. Na, apay man na nakasta kaya ba daw? Sinalbag kayo dito kastoy abiyag. Na, pagpupudutan mo dagiti tarakan mo amanaw. Kwarta man kayo dito. Na, pangala ako mamit ngay iti kwartak. Mangtad ka ko, nanay. Ah, Awan pulos ko kwartak. Naabakak iti sugay. Apay maritoyang. Maray, ipadulin ko man pa'y kan kada ito'y kwartak. Anya? Naabak manen ni Badong iti sugal. Awan kwarta na ita. Ha? Ay na, mabutengak ang mga numakita na kitalaan. Alawin. Sikat imakaam mo, maray. 2,000 a pisos na ita, maray. Alaak to, inton ka sa pulak. Ay, uwan sige. Tapno makasigurado ka asaan ang maala ni Kabadong. Ay na, agyamanak, marikwanang. Ay, sinalbag kayo dito kastoy abiyag ko, arag. Nay, apay akasla kayo umatan ka na yun, makaungay, tataba daw. Hey, awan nga rod kwarta kon. Yay, ang amin di damaw, at kwartayaw. Ay, kat siyempre ado ti kwartak. Ang amin paabak niyo siguro iti sugal. Kasta nga rod nga agpaiso ko, araw. Ay, mabwisit aklaan. Di kayo ngaminan makisugsugal. Ay, pautangan na man kayo dito kwartam ko, araw. Ha? Amaw nga da kwartam. Iso pautangan na kita. Yay. Di mo ko mapinautangan ako, araw. Kasanaw, kat makaungat meten no jak pautangan. Ay, una yun ayaday di abadong. Di kayag danag. 200 pisos lang tinted kao. Ay na, kurang na dayta. Amaw, agpupudot day jay no awan kwarta na. Anya? Pagpupudutan na amin nga da dito'y balay, ultimo manaw. Yay. No adda kwarta na, dumayo amapan makisugal, numaabak, agguuyungan. Ay, saus. Iso ano mabalbalen ko araw? Saan mo apapautangan iti kwarta? Pautangan nakman iti uray 5,000 a pisos, paray. Anya? Agpakpakasi aking ka, paray. Pautangan nakman. Ay pangusaram aya iti kwarta, pari ba daw? Ay, kwa. Ay, pagpuunak kuma iti sugal, pare. Ay, no pang emergency abanag. Ay, isuwa. Agpautangak. Anya, Agam na pagsugal mo. Ay, neighbor. pare. Apay ni Pari Badong, Inteng. Agbirbirok iti kwarta a pagsugal na kano. Anya? Umut-utang ng jak pinautangan. Ay, rumbang laeng Sapay masuron. Makaungat pa'y api manaw itay. Ha? Apay basol ko aya. No impaabak na iti sugal ti amin na kwarta na. Ay, maikawa siguro no awanan kwartana. Naglaing tumit ang makisugal.
Bisit na talaga ti kastoy abiyag. Ayun ay kamutan ba daw? Dinanog mo mutan ti didain. Hawan pa'y pulos makukwarta mo da tao. Sinalbag. Di ka man aglaaw-laaw. Imposible mangawang kwartam tuyang. Kwa. Anyang ay taramidom kanyak. Bagkalang ka ita. No di nakikaniti kwarta. Anya. Kwa ba daw? Anya. Ada kwartak. Ang intad ko kini Mari ko anang impadulin kao. Ay, alak. Alak. Ay namaray. Awanan ti duldulin ko a kwartak. Anya? Iso apang nga asem. Tangdanan nak nga aglaba ko makadagiti malabaam. Apay ko maatangdanan ka. Katawan mo't aramidak, Maray. Ay kat padasamot at ti agsiksik kawil di tangagtugtugaw maray. Anya? Tila ibagbagamot, Maray. Wano saan, ureg dalusa ko na dito'y paraangan ti balayaw. Alaman laengan, Marituyang. Sikan ti aglaba, tatangdanan ka. Ay na, agyamanak maribanang. Ay, kaasi kamot, no awan kwartam, Marituyang. Ayan titangdan mo. Iyagmon, tayo supay ngayon na yun ka. Ay, day, addaw. Ha? 5 gasot a pesos online. Apay, panagkunam, nanginaaya ti tangdan ti aglaba. Ha? Okay. Sana balay tuya. Umanayan na ito. Ala, panawan ka pa'y nga raw. At danto pagsugal ko manay. Baring no makasubutak taon. Mala, inkanto manon makitangdan ha. Nakon. Ha? Na, tayong panalbag na matingin rikap ti ruangan. Ay namaray, agbababawi ak anak ki asawa kinibadungkaw. Ay, na yan ti kasta nga ibagbaga, Marituyang. Uray kumamot anumang tapno at da kwarta na. Sa bagay, naimbaglangan ta sana ka nakiasawa. Ang umsan mo't kit di ngagpapadamin alalakay, maray. Sa bagay, Oray agbakbakot ako nabalasang. Nukas ka ni badong mao ti maasawa. Ay maray, agpakpakaasi ak. Pautangan nakman pailaang itibagas kan asain. Di ka danag. Pautangan ka, Maray. Ay, agyaman nak maray. Bayadak to, no adda pakitang danak manon. Sige, no kayat mo. Umay kanto inton bigag, tatangdanan ka, Maray. Ay nagyaman nak maray kuanang. Kayat kuan. Tuyang may lab. Bagay ko ka di dahil tubis nga ikaw. Sa dino man ang tipapanam. Ina makisugal. Maring no mga bakakitan. Anya? At dalamlamayan da, di takabangibang a lugar. Kahit upay, ti agsusugal. Mapalabat siguro ti talungal daw, kahit sakto agawin. Anya? Ay, sapay ko mga rud at mga abak ka. Tapno di ka manin agguuyong dita. Hindi tuyang may... Kumusta kayo umatan nga, Nanatuyang? Ha? Nasayahat ka din ni Tata Badong kada kayaw? Di na kayo uyungan? Tadabasit kwarta na ita, kwaraw. Anya? Kapilitan nga inted kung ti kakaiso na a kwarta. Kayat kulaang ti kapya. Ay, ungayam. Ibagayon tuman, tabayadan ng ti utang na kanyak. Adda utang na kan ka? Tay 2 gasot nga apiso si day. Amala, di ka agdanag, tasya kung ti agbayad, kwaraw. Ay, agyaman na Nanatuyang. Mabitlang! Kapaya nagbayad ka namang ilo ka titiri daw. Ay, kwa. Naabaka kiti sugal. Kugtarang kanay. Ay, unay matan ti pampamayam kanyak nga asawang badang.
Hindi ka man nagsangit-sangit na makabiwisit ka, kikitain. Ay, sigay, panawan ka nga rudan. Ay, tuyang! Ikaw na kiti kwarta! Nagloko tayo ito bakit anay? Manulatan! Ay, idarom mo day ta apari ba dong? Ha? Ay, agpanunot ka maray. Saan arumbang day ta nga aramidin na? Ay, kuwalaangan Pabagbagaak ni Badong kuken ka, Kapitan. Wala. Tano aramidin ng tupay. Siya kunti report kan ko na. Kapitan. But nga nakaabakal na ka. Kat mo lang ikam 80 kwarta. Ay. Ay, kaslapay kit din mabutengak nga agawid di jay balaymay. Ay, agawid ka. Di ka agdanag. Nubakal na ka ni pari ba daw? Anya. Ibaon ko ni Kwaraw. Tapno anawa na. Oh. Sige nga raw, Kapitan. Anya dagita o ikabadong. Quintas, kunsingsing na kita, maray. Kas makita, may. Nujak agkam malay. Nga tumatikarats na dagita oy. Wain, husto ka, maray. Iswa gatanga man. Ilakon kanyak. Ay, kawuna. Ilakaw iti nababalaan. Tinaskay na kwartak ita. Nangalaam ka dagito'y nga ikabadong. Ay, Quintas, dahi di apong ko dahi ta, maray. Induldulin ka. Ay, awan kwartak. Ilakom laangan iti sa balay. Ay, nukasta nga ron, ipan ko ilakaw, ili na kita. Ay, aguray ka, kabadong. Ha? Ay, bayadak. Ay, ngam, tugib, swan. Sige, maray. No problem. Maray, nakitam ka din ni Badong ka. Apay, ay, atong galumay ka dito itirsi, nakagsangsangit ka. Ay, linibas ngamin ni Badong nga inala jay sing-singken kwintas ko, maray. Ay na. Pudno ti atap ka, marituyang. Ha? Ako kuam dagi jay nga alahas nga inlako na kanyak. Anya? Kunana nga ipan na ilako ijay ilay. Ngam, kuna ka siya kung ti gumatang. Ay, nagyamanak marikwanang kukwak dagi jay. Adda kanyak. No isublim ti kwartak, isublik matken ka, dagiti alahas mau. Ay, nagyamanak maray. Nagyamanak unay. Mapan kayo kanoy di barangay haul tatabadaong. Nagko na. Niyangkal kaw. Hindi ko maaga po ang mapanak ijay ngay. At dahil dyan ni nanatuyang. Napatag ka no ti pagtutungtungan niyaw. Anya kanumo dahi tangay. Diyak kayat timapan ko harap. Anya? Awan mo ti amok abasol ka. At da tatabadaong. Mapan kayo ngamin tapno maamuan niyaw. Anya ko matibasol ko paray. Basol mo ti panang buteng mo kani marituyang. Anya? Di mo amuaya, mabalin ka ang makaswan iti tret iti aramidam. Paray. Tunggal maaba ka iti sugal, pagpupudutam ti padamataaw. Ha? But ngampayan ni marituyang. Tapno ikan na ka iti kwarta. Kuha paray. Biribad day ta nga aramidam. Kuna makwentas kan singseg ni apong mo tinlakom kanya, kabadong. Ay, maray. Tagayam ko kwa ni marituyang. Nagulbod ka kanyak Ay, salbag ka ba daw? Asawa nak, ngam taktakawan nak. Ay, pakawanan naktuyang. Nagdakas ti aramid mau, gapoy ti panagsugsugal mau. Ay, usto na natuyang. Pagbabawya ako, nagita nga nararamid ka. Agyaman ka, tanaano sak nga asawam. Tano saan? Sinaan ka talaga? Ay, saan? Pakawanan na kuman. Agbalbaliw akong tuyang may lab. Sige, pakawanan ka nga raw. Ay na, agyaman ak tuyang agyaman ak unay. Ay na, tatabadong. Liklikan nyo nga ti makisugal. Tawan na saya at nga itdan ti sugal. Ala sigay! Titan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat pa
Maray ti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kaano nga, sumangpo ni Kwarog paray. Nabayag basito na sana nag-duty Jak mo iti da dya tao pare, naglipat san. Di mo la sumangpitan. Kahit pinagungtam ka day. Amangan mo no gimura dyan tao. Apay ko maapagungtak ngay. Atap ko lang tawag mo lang Bareng no umapal, tag sa sarunod agiti kasinsin na dito'y ngagkakasar. Apay adi ka na pangay. Dahil nayaban na magkumaparay. Alangan nga gidan kami apumanaw ka ni Kwaraw. Kasano nga, ti dingwan mi. Pagta nakita kayo dito'y Tersina, Kapitana. Diyak mo't makikita ni Kapitan, ta kanayon kanumot ti seminar na ijay ilay. Ay, apay aya. Ada ka di masapul mo kan ni Enteng. Ibaga kuma nga ano ti agpukaw abagas dagiti mulak nga ube, iji bangkag, Kapitana. Ay, ada nakita mo wano at apam amapan mang taktakaw. Awan mo't nga raw. Ang mga no rabi ti ipapanda pa nagtaktakaw. Ay, maditikas ta na mapaspasamak. Apay ngay atakawon dati sa anda amula. Sa payawan ni Chief Kwaraw, tapno idaulwan na kumanag iti tanod nga agronda, Kapitana. Apay day tasakaw. Idi manen na minsan, at daawit mo asako arimwar. Idi kwan, rabi ka simbang pa. Ay saan man atila damdamagam to yan. Mala, litakan. Naa. Rimwar lata. Ay, tanawak man no sa dino ti papanan na. Inak ijay ayan ti tawa. Na, agturong mo't ijay turog. Papanan na ngay kat sumipnguteng. Inala na pa'y ti flashlight. Napanan na nga ta idirabi ay. Adamo lasa ko nga inala na. Ang awan mo't insangput na. Impan na nga ta ijay kalapaw, ijay bangkag. Takal na ito yung pinoon ti ubay. Takal laki di ti bagas na rin tao Ay karto nga kakalyan. Sa nabalik na rabi awan ti umay di tao Didak makita. Asinag na ito tersinam iti paradaan ti tricycle. Awan ka di tinadlaw mo, anapan naglako iti ube, basang. Ube? Ay, awan mo tata. Saan kumot ngamin ang mapankit-kitaan ti karga dagiti aglugan iti tricycle? Ado ngamin tinakale, iji mulak nga ube. Inlako dalakit di daya, taadaw. Nagalasan, tagkali da iti saan da amula. Kaasi kayo mo't nagmula no kalyen dalatan. No sinukit di tawanan puso anang ramid Ilako kumaday dyan, tati paglakwak at igatang ko iti bagas. Inunaan dakmutag. Mapaanak man ijay kalapaw, tain nakitaan no adda pa'y gen nabati alaya ijay. Maray, papanamon. Apay nga da ka dito'y maray. Ay, napan ko inlinong jay nuwang me, taawan mo't ni Enteng. Napan ijay ilay. Ay, papanamot aya, maray. Mapanak ko maijay kalapaw mi ijay bangkag. Marang adda pa'y jay laya nga imbatik idi ijay. Ala nga rod maray. Ingkan, tasaan pa'y unay anapudot. Wan maray, ay di mo ka dinasabat ni Badungkaw? Awan mo tinakitak. Ay,
malaksid no adda dita asimpok. Na, ay, napanan nga taday di at tao. Awan ni tuyang kau dito balay. Darasay, nakilako jay ube, ijay ilay. Masapol adi na makita to'y ube, ngayon nakilakaw. Sigurado adi nan ayunan, ti panangilakaw kada kitay. Nagaduntumanin na sa lutsod na. Ne, inya dagito'y adda iti ruwar ti Kalapaw. Nagdalusan mo't iti ubay. Nangalaan na ngay nga ta. Dayto'y lakit day tinangaramatan na iti sakaw. Idi rimwar, idi sumipngan. Sino nga tangay tinangkali iti ubi ni Simon? Salbag mo day tagag tatakaw ta irana na pa iti kaawan ni Kwarog. May samot ni Kwarog ta di pala sumangpit. Ay, masapul amang panunot ka iti wagas. Tapno maamuan no asino ti agtatakaw. Masapul manin nga agronda dagiti tanod. Ay, kasano nga ta maamuan aya. Nurabi imot ti panagtakaw na. Ay, agpatpat nag-angagbantay iti bangkag dagiti tanod. Ay, nagturad met ngamen no asino man tinagala iti saan na amula. Ang maduktalan pa nga ta, tikin na siya sino na. Gumadangak man iti bagas ken karne basang. Ay, no adda ubing ije balayo, tata. Gumatang kayo iti lakok asinan ulag. Abalbalay ti ubeng. Ay, kita man basang. Nay, guman samad. Agam kasla pudpud no nga ulag. Kasla agkutipay no idisaw. Ha? Apay ang nagrungiit kayo ngay, tata. Adda ka di katawa? Ay, ada pangan-anwak di tasinan ulag basang. Gumatangak man. 5 tigatangag. Ha? Adu ka di ti ubing ije balayo, tata? Ada pangan-anwak ka nagita asinan ulag. Kasta ka di, tata? Adda gayam sa bali apakaaramatan ti sinan ulag, tata? Ikabil ko nagito'y sinan ulag. Itayan nagiti mulak na ubay. No adda umay agkalay. Ipagarup da nga ulag. Talyak nagiti ipos da ket pagkakamangag. Sa akon to ipaturong iti Kalapaw. No addag takaw. Sigurado ang makingtaut ken agtaray. Madalapos na tinaduma, aguni matan ti ikabil ko akililing iti murdong titalay. Amok taon nga dagtak takaw. Sinjak tumatan ti labintador, kat ipurwak ko itayan na. Anusak ti mapan maturog iti Kalapaw. Oh, atay ta, naikabil konti sinan ulag, linas, ken kililay. Maamwa kita, no asino tagtatakaw. Ibagaman kanyak no sa dino ti papapanam no kasta sumipngat. Inak agberberok iti pagsayatan. Nadala nga rod inted ko napakitsindam. Magdamag ka pa ilang may. Apay nga iti pay sumipngat. Anya ayaday ta apagsayatan. Ay di ka man dumanamag tuyang. Basta di ka agtagtagaray. At na masilawak na pagkwartaan. Na. Mala, hinakaw. Na. Anya ngay nga tatimapan na silsilawan. Tasako mo't ti alaan na apangikargaan. Medyo naabungan ka na iti bulbulong nagiti sinanulag. No sukainan ti agkalay, agkutay ti sinanulag. Makigtot lakit day kat agtaray. Maguyod tumutan ti daduma asinan ulag. Agunin tumutan ti kililing iti ayan kaw. Agunayak tumutan namang sindi iti labintador. Kat ipurwak kaw iti ayan nagiti ubay.
Matulyak man ay iti ubay. Ina, gana sa so kainak tipo na. Ulag! Ay, agtarayag! Ay, ulag! Ada pa lalanod man ang dalapos ko, Mike! Siguradong addan tao ijayan ti ubay. Sinjakon ti labintador ket ipurwak ko iti nadya banda. Ay, delikadang. Nagpalpaltaw. Ay, agpaklebang agpatulay na. Sinalbak. Bakras magayamay. Ay, matulid na kan. Adda nagikis iti asinay. Inakman kitain. Alak tay badangkaw. Mga no adamot badang na. Ay, inakaon. Ay, di nagpaltugan. Pangasiyaw. Jagpay kaya ti patay. Sinalbag ka ba daw? Agtatakaw iti ubay. Bayadam na iti tinaktakaw mo. Ibagak daytoy kan kapitan, tam mamulta ka. Maruwam kang agtaktakaw. Ay, di nagarot paltugan na. Ay, pangasay. Awan paltog ka o. Kasaan ka managdakdakaw, sakaskin ka. Labintadur lang na jay. Agtatakaw at akraut. Agkita ta, di barangay. Anya day ta itsuram. Na, puro garumyad ka. Kan adda pa'y pisang day tabadaw. Natulid ak iya bakras akasisiitan. Nagsaniit, nagiti natudok ka, nagiti si itiruot kan lanaw. Napanam nga may. Apay arab-rabi ka anapan iti bakras ako nam. Naglawaan ti aldaw nga ipapanmaw. Inaku magkali iti ubay. Idi sukainak ti puon ti ubay. Ada nakita nga ulag. Ay kinagtartarayak Kit nakasalapon nak iti lanaut. Idi kwan, adda putok ti labintador. Ti kunak, paltaw giso nagpatulid ka. Mapagsisilpukon ti pasama. Sikat agtaktakaw iti kunada mapukpukaw nga ubay. Ay salbag, nawawan ko madayjay nga ulag. Saan ako managtaray? Kit saan anaraing ti adda iti kalapaw. Ay salbag. Ay nabadaw addaman wenno awan day takunam nga ulag. San arumbang tinaramid mau. Dakas tagtakaw. Ay, nasa pa ngay may iti barangay hall ni Simon ang natakawan iti ubay ket nagdarom. Na, asino ti indarum na? Adda ka di nakita na nagtaka o? Di ka no paribadong ti agtatakaw. Anya, ni paribadong. Agsango da inton malam iti barangay hall ket mamulta ket nagbayad ni paribadong. Ay, agar aramid ni paribadong iti pakaisagsagmakan na. Inoan siya matinaknakan na nga agtakaw Di namat mula. Win nga rod Ay, nakulaapan ti panunot na. Ay, bagbagaam tulatan tapno di na ulitan. Madiday ta, akababalin. Kadwa inak man kay di amapan niya barangay hall to yan. Sana kumaamapan tamabainak iti inaramid mo. Ngumumayak tapno di mumut ko na. Idawatan ka iti pamakawan iti akin mula iti ube. Italang nga naamiris ko, akababain, tinaramid ka. Gapulang iti sang kabasit a paglakwam. Kaslain saldam ti dayaw mo. Babawi ka. Imbaglaki din talabintador lang yung pimutak. Kunaklaki din nupaltag. Dungdung awan nakikumaitan. Talaga akababain tinaramid mo. Ha? Pada pa'y maengarod a marigrigat ti tinakawam. Da kayo matgayam, nana. Anya ka di ti basol ni Tata Badong, taapay anay darom. Hay, jakman amo iti daya tao. Nakulaapan ti panunot na. Anya tinaramid na, nana. Nagkali iti ubay adi na mula basang. Agbababaway ang nalpas nan ngay naramay. Day tatay ko nadan ama udi ti babawi, nana. Wun nga raod balasang kaw. Kababain ang anya ngay nga raod. At daditan, nalpas nan ngay naramay. Amin matkit di tao kat agkamali. Tinasken, kat makaamiris, kandinan ulitan, nana. Day tama ti kunana.
Di na kanun ulitin. Nakaamiris ka na. Nasaya at tadakan paray. Urayan tayo pa, iti nagdarong tawan pa. Wan paray, aguraya di tayo. Ay, apay akas tatiro pa kentakyag mo. Nagadok-garong yan na. Natulidak iti kasisiitan na bakras paray. Ha! Nagkapetak ka iti ruot. Kasisiitan mo gaya malanot ken ruot. Ay, pudno nga ron ti imbaga ni Simon. Nakiktot ka iti putok ti labintador. Kunak no paltog paray. Natarantak. Isuan natulida. Ay, itatada kayon adwa dito'y barangay hall. Ay, inamin ni pare Badong ti basol na. Kaya dumawat ka no iti pamakawan. Tapno saan nga agruam, bayadan na tinakaw na, kapitan. Pare, umanugot ka amang bayad iti tinakaw mo nga ubi? Ay, una paray. Ay, pare si Maun. Dumawatak iti pamakawangking ka. Saan ay na maulay? Lumaulit pa nga damatakaw iti ubek, dakdakkel ton timultam. Ay, ikaray paray. Saan ay na maulay? Promise! Anya ita timarik na ti maidarom badong. Ay, marunawak iti bain tuyang. Saan kon nga ulitan ti agkali iti ubay, saan ko amula? Sanay! Ay natatabadong. Agmula ka ngamin tapno adda apitem. Saan kat aday tamapan agtakaw ti mula ti akin mula. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, mamati ka kadi iti agdindinamag nga addal alya iti barangay hall. Kuna jay tanod nga ada ka no ka agin inkod iti computer iti rabi ay. Adda ka di nakakita? Wano, istoryalaan. Nakita nga no ka no ti tanod. May nakaupo ka no nga nakapuraw iti sangot ti computer. Oh. Na, ang computer, kasta ka day. Uwan ka no. Ay sus, kabut-butang. Ay, masapul akitam nupud-numot laang. Amangan no sa usaulaang. Amangan no sa ulaang dagiti nalaeng agaramid iti istorya. Kasano ko ma? Alangan nga agyanak iti barangay hol iti rabi ay. Ay sus, kilawon nakjal alya. Kapitan ka, wano saan? Apay amabuteng ka. Addan aya na damag mo, akinilaw ti alya. Intay. May saka kadi ka dagiti agrunda no rabi manong? Why? Apay ka di? Namabalin jak kayatan ti agronda. Awan tumat ni Chief Tanod. Apay adi mo kayat ako nam. Kan apay asapulam ni Chief Tanod. Nung amin agpainom, tumurad kami ng agronda. Ngam, agpaiso ka di nga adda nakakita iti al-alya di ta barangay hall? Amangan no parbula ang asarita. Ijada nang nagkwaranat tirwangan. Ti maraya ko ngay madayo Tadyak kayat ti makakita iti al-alya. Kasanaw no angin laang tinangiduron iti ruangan. Nagtatakrot ki din dagiti tanod kan kakagawad dita. Dita? Dita barangay hall. Apay atakrut da ako nam. Agpipin na tudun da.
No asino ti agyan iti barangay hall iti rabi. Na, apay ko mga agpipin na tudundangay. At dangarod ka no alalya iti barangay hall. Ag-computer pa'y ka no iti rabi. Anya? Ha? Imposible mo, daytan. An-anwon ko mati al-alya nga iti computer. Agay ayam-ayam ti al-alya. Tapno ag-games iti computer. Takro da ki di amin Siya man ti makakita di tangal alya ta ikirugaw. Ha? Asidog titirse na dito'y barangay hall. Pudno ka da, itagwarwaras adamag nga da ka no nakakita iti al-alya di ta barangay hall. Isumati ko nada, nana. Mabutang pa yan, ti daddo mga grunda dita. Nuni badong ko ti may sa kadagiti tanaw. Ha? Tiliwan na aday tangal alya. Naturod ka ni badong ka. Naturad ka din ni Tata Badong, nana? Ay, wala. Naturod ni badong ka. Oray pasangwam iti kanyaw saan amabutang. Oray iso ati mangidaolo kadagiti tanod nga grunda. Tumatangak man, sunshine. May sakilo a karnit manok kan Ricardo Matan. Laya, sibuyas, bawang, kan paminta. Adaman ibagak kapitana. Agpaiso ka di, anaturad ka no ni Tata Badong? Nagkuna iti dayta. Ninanatuyang kapitana. Uray ipasangom ka no iti kanyaw saan ang mabutang. Kasta ka di mat ni kapitan, kapitana? Nah, apay nga imbagan ni Marito yang tikasta. Takrot ka no amin nga opisyalis dito'y kabildatan. Na, Takabutang dati agyan dita barangay hol iti rabi ay kapitana. ay, tay gat-gatanga kon, tamapana kon. Aldaw nga minan, kat agluto akpay. Pudno nga tatimbaga ni nanatuyang at takrot ni kapitana. Limiklik mo't ni kapitana, ididinamag kuno takrot da. Pudno sa mo timbaga ni nanatuyang. Kaslamayat daytoy apadaanan no pudno no saan. Nay, kaslaan ako nagtipampanunutan. Ito'y sumungadak, sunshine. Di mo pa napuutan nga imasidagak. Pudno sa mo timbaga ni nanatuyang atakrot kayo kano amin dita barangay hol. Agsalawa, sa umanan na di abakit tuyang. Apay nga rod nga agpipin na to dun kayo nga agrunda dita barangay hall. Enteng, amom ka de nga iwarwaras ni Marito yang atakrot kayo kano nga opisyales. Kentano dito barangay tayo akabildatan. Oho! Edat pamanagnag na, atakrot kami. Numot kit di maminsan, pudno ti ibagbagana. Na, Kaslasaan ka nga may nakapitan. apay manin. Inayunam manin tayo nga agsalsalawasaw abakot. Ay, ipakitam anaturod ka a kapitan. Kakwatem no pudno ti ibagbagada nga adda makitkita da nga alalya ije barangay hall. Kuna kano ni pari ba daw nga iso timang takwat? Anya? Makipagkita iti alalya? Apay inteng, kayat mo ka di asukatanda ka akas kapitan? Ipakita mo't anaturod ka tapno di nakasukatan, loko! Masapul nga agin tuturidak. Tapno didak sukatan nakas kapitan. Anya nga tatay aramidak. Ngem kabutan ko makita ti alalya. Ay. Day takit makipagkita iti alalya. Mga no saan kun nga amo tinagan ka. No makitak. Mariribo ka nak. Jak lakit di kayat ani paribadong ti isukat da kas kapitan. Tamang pangagsabat na paray, atakrot. Na, sasawa matakrot. Ang mga nusikat itakrot. Tapno makita no saan kayo atakrot paray. Agyan kayo, kadagiti tanod mo atangad, di ta barangay hall. Na, Takwatan nyo nupod no nga dalalya. anya ko ba nga iti matakwatan mi? Nupod no nga dagpakita kada kayaw.
Kat siya Mike ti sumublat nga agyan. Ha? Uray may sak paray. Oh? Sana ka mabuteng. Lastog ka man dun. Mga no malipatam ti asawam no makakita ka iti alalya. Sana kakaskada kayo at akrot paray. Siya ko ba ti kapitan kay? Makita yo ti laing kentured ka. Nakita mo't nga agsarsarita kayo kani Pari Badong di ta kalsada. Kinarit nakit dahil. Imbaga na nga agyan kami kano ijay barangay hall no rabi ay. Kadwak dagiti tanod ka. Taapay ka no? Anya ti kayat na mapasamak? No kano makita mi ti alalya. Isunto ti sumublat nga agyan ijay barangay hall nga agmay sa. Ay naturod nga rod ni Pari Badong no kasta. Agasem? Mamati ka naturod na jay. Turida ka? Sige inteng. Ipakitam nga rod ti kinaturod mo. Ipakita tayo. Naturod kayo atanod. Ken siyak mati katuradan a kapitan. Kasan ako mga kapitan? Agyan tayo amin dito'y barangay hall no rabi ay. Rondaan tayo manday ta nga alalya. Anya? Day takat mangronda ital alyan. Karkaritin na tayo nga ron ni Pari Badong. Tainton bigat ka na, kat uri agmay may sanga agyan dito'y barangay hall. Ta karangat na kano ti alalya. Mamati ka mo, kapitan. Ipakita tayo naturod tayo. Asaan tayo apaabak iti may sala ang akas ka ni Pari Badong. Sapay kumaa, tawan agpakita nga alalya. Inarit ka ni Parinteng, tuya. Ibaga nga grundada yung barangay hall. Apay, anya ti kayat mo mapasamak. Imbaga asyak tubay ti agyan yung barangay hall nga agmay sa inton sumaron no arabe. Na, anya ngay kumatimaganab mo no agyan ka itirabi ije barangay hall. Tapno bilib dagiti tattao iti kinaturid ko At iwag na dya bating-teng kung dagiti tanod na. Mayat sangag paiso day ta na panunot mo daw. Ay kat talaga mayat atuyang. Siyak to tibida no kwa. Nalatlatak to tinagan ko ngam ni inteng. Apay deta sunglasses katrabi imay. Na, Aldaw laeng ti panangaramat iti sunglasses. kastala nga. Tapno di ka magpinarang iti alalya. No kabut-buteng tilang ati alalya. Agkidemak, tapno saan ko makita. Kasano makitam ti pagnaam no agkidem kamay. Makaambuditan. Basta sa anak apa atiw iti dayjay apangas a tao. Kita ta mga no tumayab amin abuok maw, no pudnaw nga adda alalya. Nene. Aguray ka. Apay day ta naubon abawang kan anya dagita. Amin anang ko nga anib ti alalya. Adda amin nun. Ay, makita latamot ti tao atakrot. Na, Agkakanat adi na aramidan. agyan tayo amin dito'y no adda makita tayo ng alalya. Awan ti tumaray. Ang mga da kayo ti umuna tumaray, kapitan. Apoy kumatumarayag. Sa anak atakrot. Ay, awan kumati agpakita nga alalya apo. Ay na. Ni, anya nga dyan, kapitan. Hindi mo't unag na dyan. Tinawlan ti asaw. Adda nga ta makikita na. At nakakit ti kapitan. Kaslan nagnay ti ruwangan iti likod. Saan adi ti sangong ayan ta, kapitan? Hindi mo't arubayan ti barangay hall ti ayan nagiti kakaduata. Sus. Adda rin padat iji unag. Ikabil ko ti sunglass ko. Agin tatanawa iji sarming atawa. Ngam agkidemak. Di damot madlaw anak kakidemak. Kaya't ti makakita iti alalya. Anya nga iti makita yung kapitan. Nagturod kayaw natin manaw. Awan met. Ngam. Apay nga kasla daglot-loto iti noodles. Maangot ko. Apay manganti alalya iti noodles. Apaya kasla agat noodles, kapitan. Inluton samot ti alalya ti noodles tayo iji kusina. Yay. Inta iji unag. Saan nga alalya da ito yan? Saan nga agluto ti alalya? Ti
met sigud a janitor nga inikatyaw ta sadot kan mamartag. Aglut-luton sama iti noodles, kapitan. Ay, uray ko man di nakabado iti puraw. Ay asit ganta tayo mistigarak. Kasano ang nakaunag? Ay dusaan tayo ti awanan pain. Saan ba't gayam nga alalya? Ay, umay nga taagtakaw. Kunana idi. Napukaw na ti tulbak na iti likaw. Saan magayam? Ay, sumatyar aramatan na asumrak sa agpamarangal alya. Ay, Intangarod itayan na, kapitan. ay sal. Pag tayo nga inikat ko ang mamartakan sa dut a janitor. Na, apay jay inikat mo ako nam. Ho? Adda ka di pa'y dito day a tao. Kunadamot ang napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Oho. Kano iso ti sumsumrak iti barangay hall iti rabi. Ag online games. Anya? Gapo iti computer games kat aglibas nga umunag. Inton mabisin nagluto iti noodles. Adapay mo iti unag ti barangay hall. Aha. Ay, imbag man tanaduktalan yaw. Ay sus! Inaramat ko nga minti siglat kan turad ka banang. Na, ang, awan, bilibakan ka itainteng. Anya nga tinaramid mo. Hindi naangot ko nga dagat noodles. Napanunot ko asaan nga alya. Amo kun ataw ti akin aramid. Iso si tuturedak asimrek iti kusina. Kahit adamat ijay nga aglut-luto. Jay pinapanaw mo a janitor. Nalaing matgayam ni Kapitan Inting tanasulbar na ti may sa aparikot ti barangay hall. Anya ko mati sinulbar na aparikaw. Jay ibagbagada nga alalya, nana. Kasano ko ma? Kano takrot ni kapitan? No takrot ako na yung, apay nga rod asinarek na jag pampamarang nga alalya, nana. Agpampamarang nga alalya ko nam? Win ka no, nana. Jay ka no sigod a janitor. Agi games iti computer. Tawan wifi da. Iso nga iti barangay hall amapan agi games kan ag online asuga. Amom ka di an na amuan dati ibagbagadang alalya ije barangay hall. Talaga ka di nga dalalya. Nagpamarang ka nung alalya jay sigod a janitor. Ha? Mapan ka no ag games iti computer ije barangay hall. Tawan wifi da. Kasanuda nga yan naduktalan ka niya. Si tuturad ka naman ni Kapitan anang sirak ije barangay hall. Nakita na jay tao. Amo ka timurid gayam jay sigod at akrot Ay, wun nga raw. Uray siya kat tinagtagibasit ka. Ngam timurad mag. Manipod ita. Saan ko natagibasitan ni kumparik ngayon tayo? Nadamag ko, ti inaramid mo, iti bagbagadang alalyan, ita barangay hall paray. Anya itatim ako ng paray. Ingka kadimot agbantay ako ng iti barangay hall. Ay, saanin paray? Nasulbar mo mulaan, akas kapitan, ti parikot. Kablawan ka paray, nalaing ka kapitan. Good job, Kapitan! Naipanagnak mo, asaan ka matgayam at akron? Sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng! Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Putley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Agdamagak man tata. Ayan ka niti balay ni ulitag kulas dito.
Asino akulas ti dakdakamatay? Nicolas aman nanao, wano Nicolas apugot, wano kulas aman martay. Saan mo't napugot niya angkel ko? Saan mo't amamartag? Kun saan nga umal? Kaya't asawain, aman nanao nga raw, tako namit asaan nga umal. Saan ko nga mo? No niya ti imbirngas yung kenkwana dito'y tata. No Nicolas aman nanao, dito'y abanda ti balay na. Surutan da ito'y adalan. No adda makita mabalay iti asidag ti dakkel sa lamagay. Ijay ti balay Nicolas aman nanao. Apay aman nanao ako na ayaw tata. Nalaing ngamin na sumaw. Enteng, ninsamot kwarog tinakasaritam iti cellphone. Uwan nga raw. Kunak no agawi din dito'y. Saan ka no pa'y? Ay, agpayso kaday nga adda sabsabungan na ijay. Agpaiso ko naman no, ibaga ng entay umulin. Nalakayanan ni kwarog. Ngam awan man lat ibaga na nga intayo umulin. Ibaga nakit din baliwan na kano tinagan na, tapno agbaliw mo tigasat na iti babae. Adda aya pa kainaigan tinagan na iti panagaram na. Naitangaro ti bagakan ko na. Awan itinagan, nudikat iti tarake iti babae. Tersina gayam dito'y. Ay, kumatanga ka man iti soft drinks kan tinapay, miss. Kabarbaro ka dito'y kabildatan, tadi mo amo at Tersena dito'y, manong. Imayak mo tayo hindi ubingak. Hanggang jak malagipon, adda dito at Tersena, hindi mo naawan. Kaano aya, anay patakter dito at Tersena. Saan ko nga amo, kaano, ta Tersena ni Antik Akwanang daytoy. Pinagbantay na klang, tada nga min napanan na. Kasta ka day. Taigat katangik nga rudan at ang mapanak iti balay ni Uncle Kao. Asino mo ti uncle mo dito'y kabildatan, manong? Kunamot tayo nasabat ko alakay, ani kano kulas aman nanaaw. Asino aman nanao dayta? Apelyedo ko mati ibagam, saan abirngas? Asino jay nakitak akasasaom ijay dalan, batang? Mapan ka no iti ayan ti ulitag na, ngagnagan iti kulas. Di na magkaw no kulas apugaw. Kulas aman martag, no kulas aman nanaaw. Na, apay naglaing ka amang birngas iti tao. Inton kwan si kamat ti birngasan da. Ay awan ti mabalinda, nga ibirngas kanyak. Kaduan nga ibirngas da, kat ti kababalain, no itsura jay tao. Ay isardeng mo tilaing mo nga agbirngas iti tao. No di mo kayat abirngasan da ka iti saan mo akaya. Ay awan ti mabalinda nga ibirngas kanyak kunak manay. Mabalin ka di amon tinaranyag anagan mo, miss. Naranyag? Kasano ang naranyag? Ako nam? Italangamin ang nakakita akiti kasken kakapintas. Agmay-may sa a sunshine. Iso asyak laeng matinakitam ako nam. Sunshine? Sunshine tinagan mo? Ay, nagpintasan anagan. Akas iti akin nagan. Pasablog ka di dayta? Sana pasablog ading ko. Nagpintas ka talaga. Nagbalin akas la sunshine tilubong ko. Hindi nangag ko tinagan mo a sunshine. Nasaya at nagkita ta paribadong. Si kakano ti nakakita iti kabarbaro a tao, ana isarong dito'y kabildatan. Jay ka di igno a tao, titakdakamatan paray. Apay igno tinagan ha. Ignorante kami paray. Ha! So binirngasak iti ignaw. Apay nga ignorante ako nam. Ay basta ignorante, ti pa nagkita kingkwana paray. Iso nga ignaw, timbirngas ko kingkwana. Siputan tayo na dya tao. Ang mga no, kaskadagiti na palabas ng imay dito. Ng imay lagay ang agpak ne, dito'y kabildatan. Anya ti kayat mo asawa ni ti agpak ni paray. No nakabasol da itirwar. Umunag da dito'y kabildatan, ta nasulinak dito'y. Umay da aglimang. Nakitam ka din jay agnagan iti ignaw, maray. Sino nga ignaw, maray? Awan ti amok nga agnagan iti ignaw. Jay kabarbarungay ana isarong ditaw. Kaanakan ka no Nicolas.
Ignugayam tinagan na. Dayta timpanagan ni Badungkaw, taglang lang akano nga ignorantay maray. Ay, binerngasan ni Pari Badong itinagan na. Ay, kasanon, no di na kaya't timpanagan ni Pari Badong. Nakita kon, ado ti tatuna. Ay sus, ang mga no ex-convict na jay mara. Ay, narigat mo't ahusgaan adagos ti tao. Babaan iti akin ruar alangana. Maray. Anya ka di tigata nga manong igno? Igno? Saan mo't nga igno tinagan ko, adeng? Nang ibaga kadikan ka nga igno tinagan ka. Day tamot ngamin tinangag ko nga imbaga ni Tata Badong. Iso ka no tinagdamagam no ayan ti balay ni ulitag mo. Ijay ayan may. Ti igno shortcut ti balikas nga ignorantay. Kasta ka di manong? Iso siguro abinirngasan na ka ni Tata Badong iti igno. Tanagdamag ka manong. Lakay Badong gayam tinagan di basit alakay abutsyog. Sapay medyo agkalbaon. Wan, kasjay ni Tata Badong. Basit abutsyog. Dani tinagan ko saan kat nga igno. Ti bagay na mat nga rod anagan kat bukang. Basit ngamin. Unay day tabukangan manong igno. Saan nga igno ko nakmanin? Dani. Binagaan na ka din ni Pari Baldaw, inton kasangay na paray. Ay, asino Baldaw? Ni Baldo adangkaw paray. Ang mga nunimot Baldo asingkaw, te pagarup mo nagayab paray. Ay, si kamit. Apay nga, bagampay lang asingkol. Agpay sumit asingkaw paray. Ang mga numasair, numangag na. Madiday ta. Apay ko maamasair nga, ikit pudnumot asingkaw. Naa. Saan kami pa nagkita, kini Pari Baldaw. Ay, imbaga na kanyak. Luag kita ta. Ay, ulitan na siguro nga ibagamanin na. Ay, sigurado mga rudin at iinom paray. Ay, sigurado Kalding pa'y tipulutan. Nabartag kayon sa amo amin ay. Di da lang matulad at saan pa nabartag. Uminom tayo kiday. Uminom kayo dito, taijay kami mga tata. Basit ngamin na tilamisaan. Santay nga umanay. Pag inuman nyo ngay. Iti baso tata. Na, Awan mo't nga ron ti duyog. Tapno iti duyog kami ko mga uminom. sa dino ti pag inuman nyaw, ti kaya't ko asawain. Saan kat nga anya ti pag inuman nyaw. Ilaw-lawag yung amin tata. Sinong batak lang mo ti saludsud yaw. Ay, ang madamag ko manggayam. Sa dino ka di ti pag-aawidam. Ay, ije balay mi tata. Kaya tiyo ay nga agawid na kaya balayaw. Na, hapay ko mga agawid kay di balay mingay. Isong arog nga imbagak nga ije balay may tata. Kung am nga igno day jay, ngam nalaing mat asumungbat pare. Mamaysa akto mo da dyan nga ignaw paray. Oh. Uray kita ay, rumok maday dyan kanya. Nalalaingak ng isu ah. Ay, basta liklikan nyo ati agpong taot paray. Ay, tipikon ako na da. Isuti maabak. Ay, sa anak to ang mapikaon. Tatidog ti kordon ko paray. Ang mga nuday dyan nga ignaw, ti ababa ti kordon na. Ay, namnamaak nga awan ti mapikon kada kayaw. Adda ordinansa tayo. Ano sino ti umuna ang mangirogi iti riray? Iso ti mamulta. Wain, amo day ta paray. Uray saan mo ngay palagip. Very good. Sapay no nabartag kan. Biri dagulit kan. Saan nga ta nga ex-convict jay aw-awagam iti igno ako nam nga ignorantay. Pag kunaam nga ex-convict, Una, nagado ti tatuna. ado magkidita ti agtutubo amayat ti panagkita da iti ado ti tatuna. Di da mau arugrugitan da lang ti kudil da. Nagmadimot ti panagkitak iti ado ti tatuna. Winaking ka, ang misuda kit sa balay. Ado dita ti agtatataw. Ha? Maya damag ngagpatataw. Nagalas a kitaang. Hey, di ka mo ti masabat ko, ignaw. Na kayong marigayam tatabukan. Hapay ko maabukang ako na.
Sana bukang tinagan ka. Sinalbag ka. Nagkakapamataw. Nagapuak akan ni nanang ko tatabukan. Apa yang masuron ka nga tata? Ayawan respeto ma. Apa bir nga sanak iti bukang. Lukaw. Apa yung araw, da binirngasan nak iti igno. Sana ya, ati igno kat ignorantay. Mumlat hamot tinagan mo So, saan kayo amasuron? Talaga mo tabasit ka ng butsyog kayo, tata. Bukang, kaya awag na iti kasta. Anya. Na, payakas lang sabat ti kiday mo asimang pag... Dahil man nga igno. Inawagan na manin iti bukang. Ay, unay katabukangan. Ita masuron ka. Dagiti binirngasam, saan da masuron? Kasanungay nga ikat na dya birngas na kanya. Maikat mo pa'y nga ta, nalpasnan nga imbaga. Kas iti panangibagamot nga ignaw jay taaw. Ay sinalbag. Ya laki di kayat nga awagan dak dagiti tattaw iti bukang. Ay, saan mo magaya ba kayat? Apay nga rod anang birngas ka. Sinalbag to mo na dya nga igno. Si kamo nga mintim mo na. No di mo binirngasan, di na kamot siguro binirngasan. Mabalin ka ditiag-apply kang ka, Sunshine. Apply? Anya ko mati-applyam? Kat sa anak mo't amang alala iti aplikante.Ag-applyak di tapusom, ti kayat ko asawag. Anya kay ko mati-applyam dito'y puso. Awam mo't trabaho ang masarakan dito'y puso. Agayatak launay kan ka, Sunshine.Ag-applyak nga agbalin kaayan-ayat mo. Sa anak mo't nagsapsapul iti kaayan-ayat manong igno. Nagranyag kat nga tanti makiayan-ayat ken ka. Nagan mo lang na Sunshine kat kaslaawan pa nagsipnget na. Una yan. Awan pa kay naigan ti ayat itinagan, manong. Para kanyak, dakkel ti pakay na igan na, Sunshine. Sikati silaw iti nalidem alubong ko. Nalidem sa mati lubong mo, pare. Ay, kasano nga ta pagawidan da dya nga ignaw. Anya yati parekot mo kani igno ako na. Inikan na kitinagan na dya kayat pare. Iti ka di agwarwaras bukang. Dahil sa nga rod kay, nagalas timpanagan na kanyak. Paray. Apay apagparekotam ayati nagan mo. Kano di nakamud-an-anwan. Parikot ko nga rod, no adda mangawag kanyak iti bukeng. Ay, ure kumaano di dagkatawa. No ipakita, masuron ka. Adda, arabakan da ka. Bagta nagranata dito'y dalan, sika, ignaw. Anya ka na iti pagsayatan na tatabukan. Kasano pa ang maibabawim ka nagiti tattao, timpanagan mo kanyak. Akasmot iti saan mo apan nakaibabawi timpanagan mo kanyak atata. Anya. Ay nangaguti saritaan nyo itay. Paray. Ignaw. Anya kadimanan ayan ay tanagan pagsinsinumbatan nyo. Makapasurong ngamin dito nga igno pare. Adan sa bali anagan ka, gapuking kwa na. Ure siyak mat kapitan. Inikanak mat itinagan ka. Ay awan pa basulam tas ikamot tinangirog pari badang. Uray na alas tinagan mo. No mayat ti aramid ti akinagan. Awan dakus na. Kit tidakas. Kit uray na pintas tinagan. No madi ti aramid. Useless. Ay agkapya kay kiden. Day tati birigod ka nasayaan. Ay na, tatabadong. Pudno timbaga ni Kapitan. Napatpatag tinasaya at nga aramid, ngam tinapintas anagan, ngam madimat ti aramid ti akinagan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, VJ Paklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit.
Sound effects, Glenn Binawan. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ilaw, si kamananday tao eh. Dar-aramida ka, tumawawag ka. Chef, ti asawa ni Tanod tagaday toy. Ha? Ayan itanigayam taga. Apay ngay mawag ka, asawa na. Ada kami dito'y murgay, Chef. Kaduak ni taga. Ha? Murugay? Imbaga kaya mapan agrunda dita murgi ni taga. Sana nagronda, Chef. Naustilan ni taga. Ha? Apay na style? Anya tinapasamak? Na-aksidente tilugan ni Dirabe eh. Inyag gawin no impang ko sa ospital. Ang amsanan nga umang-angas, Chef. Ha? Chef, kasapulan kayo dito eh. Sige. Umay kami dita. Ay, apay analiday ka sumungat ko, Rob. Saan niyo ka di pa'y anamuan tinapasamak ang kail? Isungarod adam damagag tapno amok. Ibagam ano, anya day taan na pasamak. Di gayem ko atanaw. Na-aksidente kat nawanan gasat. Ha? Ay, asinaw, atanaw. Ni tanod taga. Taga! Ay, sus. Ay, mga no tinagadan, isuan na aksidente. Ayan na ngay. At nakano pa'y langit di murgi ang kail. Agpatpatulong ti pamilya na. Intayo kano yawid. Ay, agunay tayo nga rodan. Ibagam kadagi ti kakaduam ta intayon. Ay, apay ngay gayam. Pinanaganan da kanto mat ngamin iti taga. Mati ngamin day tayong panagandagan ka. Awanan. Awanan ti may sakadwami atanod. Ay, talaga akas ta. Awan mabalin tayo ta nagpatinggan ti aldaw na dito'y rabaw ti daga. Uray bagbagada at taga-taga ka. Ay, nalakakamot nga ibabaon. Inawaga kon ti taga punerarya ta umay daalaan. Ay, awanan ni taga. Ay, saan tayo na makita pa iti kanuman? Tulungan dak ko Kapitan. Awan pulos kwartaming aramatag. Nagbasit tinaalala na wano honorarium na kastanod. Awan pulos urnong may. Saan ka ngagdanag? Padasan tayo ti agsulisit kadagiti ka barangayan. Adalata mo mga asikan ka. Tulungan da ka. Agyaman akunay kada kayo, Kapitan. Sapay la kumata da masulisit tayo. Mananga asi ni Apo Diyos. Adalata na asi ti panagpuspuso na. Maawatan dati ka sa saad mo. Awanan ti sabali anam na Kapitan. Pagbayad lang to, paitilungaon katawan pagbayad ka. Siya na bali. Saan met akas? Bayadam taw ta maimasayag pa'y metsak bay ama itabaw. Ay, kaasimot ni taga. Hubing pa, ingam nagpatinggan ti biyag na. Anya ti kahit mo asawon, Maray? Kano nagsarita kami laang idikalman, imbaon ko pa'y. Ay, na-aksidente, idirabi eh. Napandainteng kan kwarog, ija murge. Ay, anya? Awanan ni taga? Ay, nagsapan ti ipapanaw na. Wen nga rod, Mare. Inawagan ti asawa na ni kwarog itay bigat. Nga da kanu ijay murge. Ay, kaasi mo tinapanawan na. Sapay,
Babasit pa'y lang, dagiti anak da. Ay, dayta nga rod tirigat na ita. Kaasi nga agpayso, dagiti inulila na. Imbag lakit di at nalaing mo't adumiskarte ti asawa na. Ay, kanayon pi man anak kay susuon iti bigao amapan aglako, iti agduduma akan kanan. Maray, apay natayan ni taga-atanod. Ay, wan ka ba dong? Ay, unay dayjay ataon ta nagsapa pimusay. Naglakapay dayjay ama ibabaon. Pudno ka di natayan. Wan nga rod ka ba dong? Ay nano at daw kumanituyang mo ay kadwami kumaka ni Maribanang amapan makilamay. Ada mga rodin at ipakilamayan. Ay nga maapay nga ay akas laawan anyaman na kan ka ti pupusay ni taga atanod. Ay ure agdungaw tayo mare, saan na may subli ti biyag na. Ay, jakman amukan ka, kabadong. Kayat mo ka de, ngayon ton madanon, si kamat, tikas jay. Kat awan apulos agdungaw kan ka. Praktikalak at tao mare, agdungaw daman kin saan. Saan kung tumit langan amangag, tanatayak tumit tay. Naa. Mangayab ka iti kadwam, tayong ka isursur iti kabalbalayan, dahito inaramid ko a solicitation letter para ka ni taga. Unang kail, mangdaga sakto iti kadwa katanod amang isursur iti solicitation letter. Ika nga rin, tamno matulungan tayo ni tanod taga. Ti asawa na ati at adda matulungan ang kail. Imbag kinitanod taga, tanakaidta ni di lungon na. Tila sa sawon. Ika kiden, tapno ado ababalay, ti madano niya. Agpaisumat imbaga kang kail. Sanang agparikot ni taga, tada ni di lungon. Ti asawa na ti agparikaw. Ay, papanam, kin anya dahi tayong igga naman nakasubray. Ada ka di iwaras mo nga ayuda. Solicitation letter day tao itata. Dagiti kayat na tumulaw ng iti asawa ni taga. Mangtid iti basit agatad, takasimay. No kasta, tulungan yun to kadimo ni tuyang kaw. No kas pangarigan madanon tumot asyak ti may masayag. Apay, kayat mo kadimot ti may masayag tata. Ay, saan pa nga itaa? Intuntaw ko na. Dipindi iti panawain kan pasamak tataba daw. Oh, at da ka di maitid mau, tulong mau. Ay, awan pa iti kwarta kita kwarag. Ang no kayat mau, kaduaan ka nga agsorsor. Tapno damo makuna nga itulong ka. Mabalin tama itataba daw. Amangan nga no awan madagas ko di taatanod akadwak nga agsursaur. Na malamantan na nagsorsor kwarag. Intan ni barangay hall, bilangan tayo man numanutin na solisitan ta. Mabisinak pa ikit din na nagsursura ah. Awan lang at atimakan ni barangay hall. Uray siya kit mabisina mitay. Inchat ko itay kiniyang kay ngagpalutoy di barangay haul. Ta sigurado ang mabisinan ta. Ay, agyaman ak. Awan nga min ni tuyang kong aglutaw. Inta nga roda, inta na mabisina ka talagan. Adayumot nga min tinadanon ta nagsulisait. Ay na, medyo napuskol mo tinasolisitan ta. Dakal mo tinatulong kinitaga, day tagatan. Sumip nga taon. Ngam, awan pa'y dakwarog anapan nagsulisit, kapitan. Kwa, umayda ka nun. Kadwa na ni Paribadaw. Na, imbag man, tay manugot ni Kabadong anang kadwa ka ni Kwarog. Unmit. Pagyamanak nga rap. Agyamanak matauray agsipngit kat saan ka pa'y anagawid. Takunam nga orayin dabasit dagiti napan nagsulisit, kapitan. Kasla tulong tamutin itinatayan. Ay, sapay mabisin ka nun dakwarog amagmag na. Makabandugmat nga agpayso ati mabayag amagmag na, kapitan. Imbag tada kayon Kwarog, Kabadong. Anya ka diti masida kagawad. Mabisinak una yan, kan nabambanugak pa'y. Adumila ka diti nagdunit para ka ni taga. Adumit paray. Bilangan tayong tao, intun malpas tayo amangan. Intayo nga rod mga nun. Itay pa'y anak kaluto ak.
Ur-urayan da kayo laang. Anya nga ti masida, maray. Nagadubuak iti karni ti manok Adapay pinakbad. Ay na, sigurado nga raw na mabsuga kita. Ay na, mayat titimpla mamaray. Nabayag ka dyan, nagsida iti pinakbait. Tawan mo ngamin ni tuyang ko nga aglutaw. Mabalin mo mati agluto, no kayat mau. Apay ni Marituyang laang ay ati makaamong aglutaw. Ay, masaduta mga ron nga aglutaw, maray. Nga magagat ka amangan kasta kaday, kabadong. Brown out. Ay, awan ka di ti flashlight mo, maray. Sapay naimas ti mangan. Ay, kwarog. Inka man alaan ti flashlight. Nalaing ka kat ang mga rikap iti pagnaam. Ingkan ko araw. Yak pa ilan nabsug anangan. Kakaiso na nga, dupay ti makan. Ay anyamutin, brown out kit din. Kasanupay ita. Sa pay bilangan tayo kuman tinasulisit may. Madamdaman ton Ay, ingkakit kita iti flashlight. Diyak amo ti ayan na ang kail. Di may isa, nalubat, san ngagsilaw. I-charge mo Ay, apo. Kasano ko mga i-charge ka, brown out nga raw. Ay, imbag no saan na mabayag na ito brown out. Rong timing ti pa nag-brown out na. Ira na napay matamang mangantayaw. Ari kapan tayo ati makan. Ay, wun nga raw. Sapay nakasangot tayo matan iti lamisaan. Apay ngay, awan pa'y laang dainting kan kwarog. Saan pa'y nga taasimbang patdakwarog anapan nagsolisik. Sapay brown out pa'y mat nga rod. Ayan te kandilan ay tagangatak man. Agawid akpay, na nagsingising ti bulan. Makitak ti pagnaak, paray. Itong bigat tayon abilangan ti nasulisit yaw. Agyaman iti panang kaduam ka ni Kwarog Awan na nyaman na paray. Iso lang mo ti may tulong ka. Tawan pa'y mga aming kwarta kita. Ay, uray awang kwarta ta nagbanog kayo mo ka ni Kwarog. Bako na atulong mo na dyan pare. Inangaro din paray. Panawan kayo pa dito barangay hall. Ay, uray da kami kaagawid kamin paray. Isa ramin ti barangay hall. Sa paan tayo abilangan ti nasulisit. Mano ka di tinasulisit yo, inteng. Umanay ka di matlang a pagbayad iti lungon ni taga. Saan mi abinilang ta nag-brown out? Awam mga silaw. Lubat pa iti flashlight may. Bilangan men into bigat. Ay, panakairan-rana na nag-brown out. Ay, kasano pa ijay natayan. Ay, mapan kami kada Kwarog inton madamdama. Ay, sigurado, nasipnget ijay tawang garot silaw. Umayak ko ma. Ang nakapoy nga minti panagkitak no kastoy nga awan silaw. Inton adan tula ang silaw ti umayme kan ni Marikuanang. Awan mo ngamin ni Marituyang, akad kadwayaw, no da papanan yun. Ay, ala, ayan ti kwarta. Bilangin tayo, ipan tayo ijay natayan. Imbatik mo ti talamisan ang kail. Na, awan mo ti makita ka kwarta. Saan nga tanga inalamot lang ni kabadong ti kwarta? Ay, nalabay. Apay nagdardaras iti rabi nagaway. Ay, saan na mabalinday tayo? Para itinatay na dyan a kwarta. Bilangan tayo ka din ti kwarta. Taipan tayo na dyan natayan, paray. Sika ka di tinangalay ti kwarta tatabataw. Ay, saan ka pabasol ko araw? Ibagam kay day, no yung lamang mau, tayo arman. Ay, sana kaswiti ka taaw, tapno ilamang ko ti kwarta. Ang mga nusika, iso nga imuna ka nagawid iti rabi ay. Ay, uray kastuya lang ko araw. Saan ko apag-interesante kwarta tinatay? Ay, husto daytan. Awan tinasayat a pagtungpalan dayto, agsusupyat tayo. No awan tinangala, birukin tayo. Ang mga no edi brown out kat sa baliti na kay kabilan na. Ay, kapitan, adda dito yung solicitation letter.
Kita ag analaing no day kabel iti drawer nga ayan ti surat ti kwarta. Kita manalaing. Sana mabalin ang mapukaw da a kwarta para itinatay. Ne, anya day ito nakasubray. Ay, lukatak man no iso day toy. Ay, iso siguro day to yan. Ta medyo napuskul ma. Ay, umay kayon at bilangan tayaon. Ay, tatabadaw. Pasensya ka na, inatap ka, ha? Ay, lipatin tayaon. Tinaskain kat matulungan tayo ti pamilya ni Taga. Anya, managpunay. Iti kaaddayo manan nga opisyales. At dapay nasulisit miya tulong para iti pamilyayaw. At damat siguro mabatikin ka no mabayada mong tilungaon. Ay na, agyaman at unay, iti kinasaya at yo. Saan ko amalipatan, titulong yo. Da kayo amin. Ni Apo Diyos, timang subalit, iti kinasaya at yo. Good job! Kada kayo nga opisyales ti kabildatan. Si dadaan at tumulong no adda pakarigatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Teng! Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects June Red. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami, titingkay panagdangan.